खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बापुन मक्पु तराम ओक्सरी हजु फाबुगी मरुएबा पावदा सखंग दबसिंग की एम्बुस्ता डोगरा रेजिमेंट की पर्सनल तरा सिरे तरागनी थोई सोकले हाइरी अमसुंग मणिपुर सरकार फॉरेस्ट की पोथोक सिंह सेदा खक्तमक कंदुना लेरे सिंह की मनुंग हंजिन मफम कयादा उ यानथतपदा कनबा ngamdre पाव सनोना पिजरी ngasi ayupung nipan khara helakpada sakhang dabasingna Sandel district ki Tengnopol POS ki manungsan leiba Charlon maya da ambush taropada taruk soba Dogra regiment ki personnel tararom sire paragani thorom asok apan nangle haina ISTV news ta phangma paw amada hairi taruk soba Dogra regiment ki personnel sing aduna Moltuk tagi Imphal tamna thorakpada sakhang dabasing aduna RPG amadi afaba makhal ki khulai sing season aduna kaplakpadagi misibena adunang kibani hairi लेखिद्रब सिंह अदुगे मनुंगदा ऑफिसर अमदी हविलदार यावी हाइरी चीफ मिनिस्टर नालू सिंह बा लेंगा कसिना लमदम के फॉरेस्ट के पोथोक सिंह कनबा ngamdre मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी ऑफिशियल सिंह ना इम्फाल मयोदा फमलग से खक्तदा उमंग के पोथोक सिंह कनबगे थबक सथरी हेरमसिदा अखनब रिपोर्ट अमा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सिंगाई लंबी संगफम द मपुंग मोरी फारब उ पांबी किया मेयोई खरना यानथतुना ललोनबगी थबक सथरी मसिदा मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी मा की मखादा लेरिबा ऑफिशियल सिंना कनबा ngamdre ISTV न्यूज न मपुम अदुदा थेंगनरकपगी मतुंगिना मेयोई खरना उच्चान पांबी याउना मपुंग मोरी फारब उ पांबी किया यानथतुना मकक मकक ककलाबा मतुंगदा नागालैंड चिंबा मपुमदा केजी द लुपा 3 तगी तरा फावबा योनबगी थबक सथरी लिसांग सिना थबक असि सथरकपना मपुम अदुवाइदा लेबा चिंगमाई किया नोंग नोंगगी कोक्सिलकले मसिंग यामलबा उ किया लेप्तने याथतपा असिना मफमदुगी हाना लेरंबा अहिंग असादा चाउना अहोंगबा लाकले हारी मणिपुरदा लैंगाक मपु याउना तोंगान तोंगान बलोइसंगी मियोइसिंग अमदी लानाई मियोइ कियाना पृथ्वीदा होंगलगेबा अहिंग असागी फिबम असि कन्ननबा मफम कियादा उ चार पांबी किया थाबा अमदी मतमतमगी मतुंगिना अहिंग असागी फिबम कन्ननबगीदमक्ता थबक थौरम किया पांगथोकलबसु मफम कियादा उवा किया आइनगी वांगमदा मनिंग मखा तमना मियोइ खरना यानथतपगी थबकती लेप्तना चथरी मरुओइना चिंगी इसिल इनाउ सिंगना हिंगनबगी लंबीने हाइदुना चिंगमाई किया कोकथोकपा उवा किया यानथतपदगी मणिपुरदा सही खरा असिदा महौसागी फिबमदा चाउना अहोंगबा मा लाकपा असिदा लैंगाक मपु सिंगना फॉरेस्ट की पोथोक सिंग कन्ननबा पुक्सेल सिंगना थबक तौदबदगी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सिंगाई लंबी संगफमदा मियोइ खरना मनिंग मखा तमना उ पांबी किया यानथतुना ललोनबगी थबक चथबनी हाइना मफमदगी प्रजा सिंगना फोंदोकनरकले ISTV न्यूज की दमक अखोई कैमरामैन जीवन कौनसम गलोइना पाउदम जरिब सुनील कुमार ISTV न्यूज चिंहाई लापेबा जून कुनगमंगा अमसुंग कुनबतरुक्ता माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के यूनियन मिनिस्टर एसएस कालराज मिश्रा इनफादा लाक्तुना उखरुल सांडेल अमदी चुसानपुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल स्टेट अममम लिंकनबा उरेप उयुंग तमलगनी हाइना इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथोजन फोंदोरक्ले ngasi Imphal ki airport ISTV news ka unabada Govindas Konthojam na makha taraduna cluster development program ki makha da Manipur ke Tampak ke district anida industrial estate laikhraba matungda district ahum masida nauna hangdona ba thorang asi paikalakne mada makha taraduna ngarang MSME ministry ki additional amadi joint secretary singa hakchingana wari sanabada wafam asi khangalakibane हाने के थौबाल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्रियल स्टेट अनी असिगी मनुंगदा बिष्णुपुर की इंस्टॉलमेंट के सेंपम थादोकपदा मिनिस्ट्री का खनरब मतुंगदा इन प्रिंसिपल ओइना यारकले मसिगी मथक्ता मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना मपुंग ओबा थौदांग लौदुना जेरो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पाइखलिबा असिगी मखादा मणिपुरदा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर सिंग थमनबा FFDC की डायरेक्टर सु इनफादा लाक्तुना लेरे मणिपुर सरकार अमदी FFDC की ऑफिशियल सिंगा मरु ओबा वाफम कियागे मतंग सु खनगनी हाइना फोंदोरखे MSME की जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी मैम अखोई फमिनरकन हुजि मणिपुर दा कोई लेबा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मखादने अखोई डिस्ट्रिक्ट सिदा इंडस्ट्रियल स्टेट सारकदबसे हुजि साबा होबना थबाल अमसुंग बिष्णुपुर अहुममना अखरुल चांदेल अमसुंग चुरचानपुर की असिना Honorable Minister MSME से either on 15 or either on 26 or 25 sida masi Manipur da laga foundation stone let tawada ba masi matang la koi discussion tawani ado in principle ma koi yabire
aduna mahak la kuma tam da soina foundation stone let to birani adagi mari ahum suwa issue na akoi manipur si ngasai honorable chief minister lising makhada zero unemployment gi program ma koi na kan sengbalak pasi da akoi na makoi government of india na pangba ya ma ting sing akoi da pangbi na ba koi na haja bodo ngarang mak makoi akoi gi FFDC fragrance and flavor development center government of india gi director haja tare director Mr. Shukla si imphal da laga leire makoi na pakit ka dori ba thabak sing si akoi manipur sida economic growth laknaba aduga employment generate tawna Thawal Municipal Council ki Ward number 3 ke councillor Odiba Umakantana Ward asi ke sako tharang ki thadarakpa senfam lana sijinnare amadi miyoi kaya digi housing loan pigini haina senfam kaya khongalle haina Kiyam Sifai Kiyam Laitanpok building and under construction worker welfare kabuk loop amana Maral Shirapu yaning da phone doktuna Umakantabu sakot pamiyo singa Kiyam gi akoibada khongsat amasat khre haide Singjamai apun manupi lop singjamai na haukiba me tang kungamari degi IMC Ward number 3 ki manungda chatharakpa amot akai semgi thawak ngasi singjamai ketel sengduna loisan krai loisan gi thoram aduda minister I Hemo Chandra Ward number 3 ki councillor RK Bormani Ward number 3 gi member Tabubi amadi atemiyo kiana sarup yake Tharong mari lenana minister Hemo Chandra na athuba matamda ketel asigi mapan thokpam ama sana ba khona ba loina ising pina ba khona lagani haiki Mahana Makatana, Katela Sinauna, Sana Basem Sabal Loiduna, PDA deposit Taukrabani, Adubo Tikadana, Yelakpadagi, Kali Taukrabano Kangde, Atubomatamda, Marilena Bada Taksinduna Katel, Sab Hauna Bahonagani, Haiki. Within Savagi plan Hanadi Labani, Akogi Sikara, Tika, Haitale, Haitale, make it PDA, Pesha deposit Toraga, Hanadi Sodom, Katinji Saraga. Katin ya number ke nome am city so shift to program am leibani ma su am kana kitang masi kitang delay to re so delay to si kala kari maram gi no du sai su tigat charaga yam thu matam da katin solution laga koi sigi ke no se to lo ko na se Manipur government ki labor department na handakta thokliba sam kapugi mamal hengatbagi mawong asi malam sadi amadi sam kapugi mamal hengatpa yaroi haina all Manipur student union MSU gi charol aman haidi charol asina makhatana Manipur da hangiba sam kapam salon tayamba hygienic ko ba mawong da hangba salon masing yamde masina hana lawliba sam kapugi mamal asi malam sai haidi semilon ningtina leitabal lamdam amasu oriba Manipur da minute manga dige tara phawbudang changba sam kakpada lupa kuntra ga manga koi kakpada lupa kun Law Hibisi Yamna Maram Sade Maramaduna Haukiba Metraga Mapanda Deputy Labor Commissioner Tokiba Sam Kapugi Mamal Hengatigi notification Adu Munna Kantaduna Eba Muyangi Yanglaga Atuba Matamda revoked Pagodabani Haide Hayeng Irom Sanu Salmila Delhi ki Patiala House Court ki Metropolitan Magistrate ki Mamang the Putona Gidamak Ngasi Delhi ki Damak Ifal ki Pukre Mahana Ifal Airport Lakpada ISTV News ka Unabada Tripura ki Chief Minister na Ijat ki Landa Ngawi Manipur ki Chief Minister di Sendong ki Landa Ngawduna Lairi Haina Maral Sikhi Tripura ki Chief Minister di Ijat ki Landa Ngawi Akogi Chief Minister di Sendong Landa Ngawi Haining Human Rights Haji Democracy Chapel Leba Amada Kai Nabam Thui Nikap Thokum Tam Yore Miamzu Manipurigi Armed Forces Special Power Act Afas Pat Loktoko Haina Sara Helibi Irom Sanu Samilana Lisini Taruki October Tang Tarita Delhi ki Zantra Mantra Mamang da Sara Henbagi Kondang Sangshin Kibada Delhi Police na Mahapu Masama Tom the season of Hone Haibigi Maralda Case Sama Lokotuna Lakibagi Matum Ina Hayeng Mahapu Patiala House Quota Utokodavani Mahapu Ngasi Infadigi Delhi da Pukiva Aduda Zanimske Doctor Ama Staff Nurse Ani Napi Police ASI Ama Police Constable Ani Amadi Infal Central Zel Gate Miyoy Ama Loinaki Anti-Afa campaigner Irom Chanu Sharmila Delhi ki akhanaba duguba Metropolitan Magistrate ki Patiala House Court ta hayeng tarik manga da court ti mamang da puthongna bidang tangasi Imphal Airport da ngasi ayuk pung mapan chap chana Irom Chanu Sharmila mapam basri rok tun hojik departure ki manung changdun hojik flight ta to Indigo ki akhanaba flight da mahak ngasi Delhi pangkhar gani Anti-Afa campaigner na jantar mantar da matam da Zara Hilubagi Madugi Makata case amina Delhi the local case amagi makapona haying chatagadobe hearing asida Irom Chanu Sharmila gi mana Chajil Khongjang adugi rai si judgment asi Metropolitan Magistrate na kari judgment pirakadagi haibadu yengkibidari camera person amugal wina na bawdam jariba nore ningombam ISTV News Ngasi Mahana Imphal Thadok Tingaida Zenems ke security ward Pamusinga Unabada Khongjang ngasi mai pak triba faba sanction kigani
mahakna Delhi ki khongsat asida Bharat ki Prime Minister unaba pami Bharat ki state singdadi MP masing yamana karigumba ama haibada central government na tai Manipur ki MP ahum kak laibana center na thausadriba asi MP masing hengat aningi Manipur ki oina apas palautopugi matangda sarkar asna lumna lawde anti terrorism thengnabagi mingda yamlba senpham kya lawthoktuna kanaba lawduna leire haiki Kiran Das ko wasahi nipuni palom suraba Assam ki Baharapara village tagi Kurai Lamlong Bazar da leiba hotel amada thabak taba miyai asi chatkiba tang kuntra gi namidang pung 8 lom taba matamda hotel dagi thokiba dagi thiba khangdre hairi mahak fit manga inchi anirom wangi kochumui mamai sangi mahala thokiba matamda khongrau amuwa ama setki purit angoba ama litki kanagumba singna mahak pu thengna birabadi manak napa police station natragana Kurai putiba sandam leka da leiba khundra pam premabati da pau pibiyu hairi Imphal City Manung da Ladiba Makum Kupsinduna Tile Takraba Drain Sing Fata Hauti Singna Punjin Kibadigi Ising Sianang Amde Haina Handakta PWD Amadi PD and Puna Tabak Pakat Minuduna Drain Mataki Tile Sing Pakatuna Drain Semge Tabak Satakiba Adu Nintina Tabak Rosilam Dabadigi Paikaliba Tabak Adu Kana from Kangre Amor Palato Nabagitamak Tongan but Drain Gima from Singda Makum Hangdoktuna Tamlamba Mafam Sing Hanugumna Semjin Sajindana Hangdoktuna Tamlambana Marum Oduna Haribama from Sing Adu da Kaitel Pambi Ima Ibil Kayagi Hauti Hundopam Oduna Lady. Tung Quena Sanaga the Tausil Tavangi, Maka the Tava Pakatabana Sel Kaktamak Mangan Bigit Piram the Lady. Semak Kudreba Drain Sing Amorakai Sing Amadi Fata Hauti Singi Langtapam Oduna Lady. Kulanigi Lamgi Wahok the Hidak Lebasat Mama Masa Furapadigi Soktana Rims Hospital like Kanari, Taudogasi, Maranung Til Sapermana Police Station Manung Sanba, Kang Subsidu Amasung Makon, Kulgilwana Bamafana Tokivani, Soktuna like Kanari Binupi Adu the Kang Subsidu Degi Aten Rang Sing Ten Amadi Mahaki Sahita Hundarantamak, Ngairibi Masanupini, Soktuna like Kanari Aten Rang Sing Ten Game Apureba, Dingiring na Fondoropada, Makon Kuldigi, Lentang, Lozen Kobamio, Amana, Maral Metana Mahaki, Luinabi Amadi Masanupi Furakivani. Manipur Sarkana compensation khara piraga warasin purapagi mahutta maralaiba miyo sing fadana dandi piyu haike modi ma pra la ga mudgi nupi ha phuraba adu isu konthong di salaga tawgere konthong salaga law bud ma ching re kumjam je kawga mudgi lai laga nupi sing da ko phuraba idi khangde adu aidi masigi Lampiel Pata Leba ICM ki conference holder Chatharakpa entrepreneurship training asi Rosingkrai training contraga badina saruk yaduna Chatharakpa training Rosinbige Tharam aduda ICM ke director insas ke Joy Chandra Kaugi agronomy department ke head L Nabasandra su saruk yaki L Nabasandra na lamda masigi miyamda masana masabu thabak pizaba ngambagi loksing lay aduba masig mapung fana thabak oina paikat pangamde apipa industry kaya lingkat pada mai panganaba entrepreneurship training asi pangtokpani haiki Kezoy Chandana Fongdokibada training program asida lanaigo eba industry ama lingbada darkar eba adu khangmatangai fade maram sing adu sin aduna matik saba entrepreneur orabadi thabak fangdabagi awaba leiroi haiki entrepreneur amo gi magi concept adigi entrepreneur amo gi magi lebum to qualities am naga adu natana as entrepreneur mo the sang ba gi current accounts gi area da human resource management ni batang di financial management ni khandi mayam sida loina input mayam ji ko da moi da option bani adu tongan ba mai da pa ki entrepreneur na ju nan da interact da ba masini mako da ahun ba ma wakhan o entrepreneur is a single entrepreneur is si wo ye habi si moi da khangal laga mako da ithil lama laga moina sanction liba natra sanction liba na thabuk sing da hen mai pu na sanction na nabi dangta adum ba pakat pa hai ba ni thai Nauria Pakang Lapa Kendra da minor irrigation ga mari lenana paikal liba thabak thawam sing ngasi Kendra asigi MLA RK Anand amadi department ke miyo single wenana yangsin kre timaduna mongsangai maning sanapati lokon da ising pinaba waisal maril da saba river lip irrigation malom tolihal konjindagi mera kong maril da saba pickup wire maitram kodompokpi maning lekai da saba pickup wire hiangthang awang lekai da saba Santokpi mini dam tarahai RLI amadi langthabal fura makong da sagaliba RLI gi thabak thabam sing yangsin ke kongsal aduga mari leinana RK Anana phongdokkibada kendra asida leiriba labuk sing triple cropping gi kudong saba lisingani tara mari gi MI program da major program taraga mathoi haptuna semkolakani awat apa hapchin ba yaba sing mari leina bas sing da tanaraga paket kani haike government se the thawak sing high tare jam sing na with high degree of integrity, honesty,
ऑफिसर क्वालिटी कंप्रोमाइज तौदी नीड बेस्ड ने प्रजा की प्रोग्राम थिका की कना कना प्रोग्राम हाफ कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू की करी है कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम को हापसन मैम पुंता ताई स्पोर्ट एंड ऑल्सो प्रजा की डिमांड है प्रजा डायरेक्टली होटेंग पे मैम रिपोर्ट अप्रोप्रिएट हापी खुद से हयें कना कनागुम वांग यादरब गवर्नमेंट मथक वांग यादरब ऑफिशियल मथक वांग यादरब एज अ रिप्रेजेंटेटिव है मैम मरम चाना नुसीबी एक्सेप्ट तब मरम चाना गांगदनबगी सिम मैम है प्रिपरेशन तब चुमी लोइसिलकपदा मरुओइबा पाउ अमुखना सखंगदबसिंगी एम्बुस्ता डोगरा रेजिमेंट की पर्सोनेल तरा सिरे तरागनितोय सोकले हाइरे अमसुंग मणिपुर सरकार फॉरेस्ट के पोथोक्सिंग से कक्तदा गंदुना लेरे सिंगे मनुंग हंजिन मफमदा उ यानथत्पा कनबंगमद्रे मियंग ताबिरिबसिंग अमुक हन्ना खुरुमजरी।